Izwi nje ejwayelekile. Ilizwi nje lijwayelekile. Roma chapter 12. Roma chapter 12. Sofunda uverse 1 and 2. Kabala from verse 1 and 2. Romans chapter 12. Verse 1 and 2. Laye ngi hole la khona laye ngi hole la khona la phona laye ngi hole la khona Verse number 1. Isihloko sithi ukuhamba ngobungcwele. Ngakho ngiyanincenga bazalwane ngobubele bukaNkulunkulu ukuba ninikele imizimba yenu ibe ngumnikelo ophilileyo, ongcwele, othandekayo kuNkulunkulu. Kube ngukukhonza kwenu kokuqondwa. Ningalingisi lelizwe, kodwa niguqulwe isimo ngokwenziwa ibentsha ingqondo yenu, ukuze nibe nokuhlolisisa okuyintando kaNkulunkulu, okuhle, okuthandekayo, nokupheleleyo. Inkosi ibusise ukufunda kwethu. Amen. Amen. Izwi lenkosi la sifunde khona. Ngakho ngiyanincenga bazalwane ngobubele bukaNkulunkulu. Amen bazalwane. Entambama siyancenga ngobubele bukaNkulunkulu ukuba sinikele imizimba yethu ibe ngumnikelo ophilayo, othandekayo, ongcwele kuNkulunkulu. Umnikelo ophilayo, ongcwele, othandekayo kuNkulunkulu. Kube ngukukhonza kwenu kokuqonda. Ningalingisi lelizwe, kodwa niguqulwe isimo ngokwenza ibentsha ingqondo yenu, ukuze nibe nokuhlolisisa okuyintando kaNkulunkulu, okuhle, nokuthandekayo, nokupheleleyo. Amen bazalwane. Namhlanje siyancenga bazalwane ukuthi imizimba yethu siyinikele ibe umnikelo kuNkulunkulu. Siyayazi indaba bazalwane lapha ekuqaleni kweBhayibheli la khona izelamani ezanikela iminikelo engafani. uKhayini noAbela bazalwane khona wanikela ngemvu exhugayo. Amen bazalwane. Omunye wanikela ngekhuluphalisiweyo. uNkulunkulu akawuthanda umnikelo oxhugayo. uNkulunkulu akawufuna umnikelo lo ozomnika wona ngenxa ukuthi usuyalahlela. Namhlanje sikhuluma ngemizimba yethu elithi izwi lenkosi iyithempeli likaNkulunkulu. Noma sesisindisiwe bazalwane, uJesu uthi asinikele imizimba yethu ibe iminikelo ephilileyo phambi kwakhe. Sibe iminikelo ephilayo, hayi umnikelo ofile bazalwane. Haleluya. Yini into ebulala umzimba? Nento ebulala umuntu isono. Haleluya. Lithi izwi lenkosi bazalwane, sinikele imizimba yethu ibe ephilileyo. Sidinga njengoba sithi singabazwane sisindisiwe, sizilethe kuNkulunkulu siphila, singenaso isici, singenaso isono. Haleluya. Uma ngabe usinikela kuJesu uphila, uyazihlanza bazalwane. Uzihlanza emagqubini, uyihlanza kwinzondo, uyihlanza efebeni. Zonke izinto eziyisono ezenza umuntu afe. Njengoba sithi nje siyaphila sivuswe kanye noKristu. Inxa ukuthi bazwane sihlukene nesono. Haleluya. Asaphili bazwane nesonweni. Haleluya.
Somzimba ophilayo. mmele o phelang Masithi singabazwane sisindisiwe. ha re ba ena go folositswe Siziletha kuNkulunkulu. re tlisa ho Modimo Sihlanzekile. hlwekehile Siphila re phela singenazi isono phambi re kaNkulunkulu. sena sebe ka pele ho Modimo Okwesibili ha bazalwane. bobedi ba ena Siziletha kuNkulunkulu singcwele. re itle ho Modimo re hlwekehile Amen bazalwane. amen Esikhathini samanje bazalwane. nakong ya ono ba ena Indaba yobungcwele nje taba ya go halaleditše iphuma le kude nomnyango. ba ra e sa le style Umuntu bazalwane uyakwazi ukuphila ezonweni kodwa esindisiwe. motho ya kgona go phela dibimpa pholositse Afakaza avuthe njengoba ngijukuka. apake tša fufulelwe Kodwa hayi ngiphila ezonweni. anko a iphelela dibini Akunandaba. ga ona taba Into ehamba phambili isiphiwo. ke tsamayang pele ke mpho Abanye bayingcolisela ukuthi bazoma phambili ebandleni. setsa gore ba tlama ka pele o Ayibonge bazalwane inkosi. Uzihlanzela ukuthi mabe ngiqoka. hlwekela gore ga bang Kodwa umuntu uphila noma ikanjani. o phela la jwa Lithi uJesu into ayifunayo. yesu ntho a e Ufuna umuntu o nyaka motho ophilayo, a phelang ongenazi izono, a senang dibe nomuntu ongcwele. le motho a hlwekehile Haleluya. Amen. uJesu uNkulunkulu bazalwane modimo wa ena wanikela ngoJesu. o lanela ka jesu Wakhipha umnikelo kuJesu o ntshitse ophilileyo. o phela Wathatha ubest wakhe ile best ya wawuletha emhlabeni ipi alfase wazoba isono. e tlo ba mdiadi Sekuyi10 yethu bazalwane. sele themi ya ona ba e Uphambi kaNkulunkulu sisubmitha pele sinjani? modimo re Siziveza sinjani phambi ha kaNkulunkulu? isa le jwang ka pele modimo Singcwele yini? e o mahlwekehile na Amen bazalwane. amen Kakhulu bazalwane izindaba, haholo ha ditaba ukuhleba, o save inzondo, hloyo kuze kwazi ukuthi umzali usibamba nakazwani nobani. bo tsi jo mina ma Kodwa siyakholwa bazalwane. ba dumeli ba e Sezulwini futhi re ya lo hodimo ha ngiyakwazi ukuma la ke khona ho ema kunomuntu engakwazi ukumbheka. ona le motho exhibition Nengithi bangiphuma la ngimbalekele. ha ke so mo ke mtshaba Asizwani siyazi ukuthi ya asizwani. tsebo go ba bedi Kodwa siyezulwini. ona re ya lo hodimo Akunandaba naye akanandaba. ha ke na taba le Lithi izwi lenkosi nikela umzimba wakho. le ntse la mo rena Umnikelo onjani phambi kaNkulunkulu? umnelo jwang ka Umnikelo ofile mawunjalo. umnelo uNkulunkulu ufuna umuntu ophilayo batla motho a phela nongcwele. o hlwekehile Haleluya. amen Bese lithi izwi lenkosi se le re le ntse la mo rena nothandekayo phambi kaNkulunkulu. lo rate hang ka pele Siyathandeka yini bazali phambi ya kaNkulunkulu? rate ana ba ena ka pele mo Noma sinephunga. ba na le phoka Amen. amen Sinazi impela iphiwo. kana tsana mpela dimpho Siyakwazi futhi ukushumayela. ya khona le ho rera Singathandaza futhi lize lishona e ilanga. ka rapela letsatsi le lesuwela Siqoka kahle futhi. ile re apara botse Iduku siyalifaka. le dituku ra di rwala Nothayi siyababopha noma kushisa. thaya di tlama la o Kodwa siyathandeka yini phambi kaNkulunkulu? ya rate ana ka pele mo uJesu mayesibuka simnikelo onjani phambi Yesu kwakhe? ga lebella go nnelo jwang ka pele Si perfect na phambi kaNkulunkulu. perfect na ka pele ye Haleluya. amen Lithi izwi lenkosi zimele iqhubekise ukuba khona. gore di tshwanetse di gopolo Kodwa maye esiza ngayo. yo etse tlang ka Haleluya. amen Iqhubekiso kumele zibe khona. ha di gopiso tshwanetse Kumele abe khona umuntu ozokunyathela. teng tshwanetse motho a tla Kodwa wena unganyatheli umuntu. kwana wena ska Lithi izwi lenkosi thandana izitha le zenu. re lentswe la mana ratana Alisho ukuthi thandwani. ha le a re ratwang Haleluya. amen Bese lithi ngicela siqhubeke. ke tso fa re tso Othandeka uNkulunkulu ati a modimo kube ngukukhonza kwenu ukuqonda. ibe o sa lona ha o kushi Ningalingisi lelizwe. isale yetsi sa fatshe Kodwa niguqule isimo ngokwenziwa ibentsha ingqondo le yenu. sokole seemo ka wa etswa be ntšhakelelwa le Uma ngabe ingqondo yakhe iguquliwe, ha kelelo ya go itšhafatsuwe gore sokolotswe awulingisi lelizwe. a o etse se ya fatshe le Bazalwane sihlukile asifani neso. baenage ya go ile go tshwana le lefatshe Akabonga uJesu bazalwane. amen Asikhulumi njengalo. a re bue o tshwana le lona Asikhali a njengalo. re lle o tshwana le lona Khona nje into uNkulunkulu ade engifundisa yona. modimana mbadisa Ukuthi njengoba ngisindisiwe, sego se ka pholisa noma kukhona izinto ezingihlulayo le ekholweni, dintho tse mpalela awungayisheri nabantu abangakhona. a nka se ka di shera le batho ba Amen bazalwane. Ngoba bazolibona kanjani ba ivangeli? tla e bona jwang Uma isimo sethu siguquliwe, ingqondo yethu iguquliwe, ona e ntšhafatsuwe asifani nezo. a go tshwane le lefatshe Siyahluka. Amen bazalwane. go ile Uma sifunda ngale bazalwane ngeke ngisalifunda kuMatthew chapter 5. Matthew chapter 5 Lithi izwi lenkosi thandani izitha zenu. lentswe la morena ratang di Uma isitha sakho somile, siphuzisa amanzi. sinwise metsi
kunamvuzo muni ukubingelela abantu bingelelayo kunamvuzo muni ukuthanda abantu thandayo siya sibone bazana abantu athi vele akangifuni nami ke angisengendaba yakhe ba-toxic abantu amen bazalwane lithi izwi lenkosi thandani izithazweni uma isitha sakho somile siphuzisa amanzi amen bazalwane sihluke kanjalo thina ezweni kuthiwa nje wena wonke umuntu ongakufuni nawe yenze njani ungamfuni nawe ethi mina ngithanda abangithandayo ngizwa abangizondayo nami ngiyamzonda thina bazalwane asifani nezwe lithi iBhayibheli ithanda izitha zakho haleluya yabona ne-social media nayo idlale nje indima enkulu bazalwane abantu basuka ezwini banamathela kubantu bako TikTok ukuthi nje umuntu azasho phela nje umuntu mangakufuni nawe nje manje attitude nawe iba nani sinjalo inibazalwane thina cha ngiyabuza abazalwane sinjalo yini thina abazalwane ukuthi mawungizonda nami ngikuzonda kanti thina siphila ngani ngezwi kaNkulunkulu haleluya nakuzondayo wena uboshwa yizwi muthande haleluya bese ke lithi ukuze nibe nokuhlolisisa okuthandeka kuNkulunkulu thina kasilingisi izwe ingqondo yethu iguquliwe sihlolisisa okuthandekayo sihlola izwi bazalwane mawusesimeni ubheka ukuthi yini ethandeka kuNkulunkulu uma le boss yakhe ikuhlupha ubheka ukuthi yini ethandeka kuNkulunkulu kumele ngiyenze kumele nami ngishaye 10 days ngayikhuluma ithi mayifika ngayibingeleli thina sihamba ngezwi kaNkulunkulu sihlolisisa ukuthi yini ethandeka kuNkulunkulu amen bazalwane esikhathini samanje bazalwane kunezwe lithi abokuqala bebe ngabokugcina sasindiswa sibala iminyaka bazalwane nami ngiyayibala iminyaka kodwa ngiyofika phambi kaNkulunkulu ngiyumnikelo onjani uNkulunkulu ngiyathandeka yini uNkulunkulu ngingcwele yini phambi kaNkulunkulu amen bazalwane uJesu uzobuya abasiyibandla kaNkulunkulu sibambe yonke indlela yokwenza ebandleni siethe ukuthi siyazi umzali ubehave kanjani kanti uNkulunkulu ufuna abantu abawumnikelo phambi kwakhe ophilayo othandekayo nongcwele phambi kaNkulunkulu bazana sibuyelene ebungcweleni asibuyelene ezwini likaNkulunkulu amen bazalwane umuntu bazalwane uyabona nje mawufuna ukuthi uhambe ngokwezwi kunezincwadi lapha kuMateyu chapter 1 chapter 2 5 intshumayelo yasentabeni la uJesu ayifundisa khona abafundi bakhe ukuthi nje lithi like iyasitshela bazalwane ukuthi yini elindeleke kithi amen bazalwane sithandane bazalwane thina saziwa ngothando ize lithi zenkosi noma singashumayela singathandaza ngezilimi zabantu nezengelosi uma singenathando siba umsindo nje akusizi amen bazalwane noma nganikela ngakho konke nginakho noma ngaba nokukholwa kodwa mangingenalo uthando akekho umuntu osizakalayo amen bazalwane yilokho kusenhlizweni nami bazalwane ukuthi uJesu uyabuya ufuna umakoti ongenambibi ufuna umakoti ongenasisihla umuntu ayihlole ukuthi umnikelo onjani phambi kaNkulunkulu sihlolisise ukuthi yini into ethandeka kuNkulunkulu noma kuthiwa sibhekana nasiphi isimo.